Türkiye ve Afganistan dostluğunun 100. yıldönümü kutlu olsun. Afganistan Türkiye olarak Türk kardeşlerime sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Dost ve kardeşlerimiz beraber olsun. Bugün 1 Mart tarixi. Afganistan İslami Cumhuriyeti bilan Türkiye Cumhuriyetining arasidagi do'stona aloqalar qurilishining 100. yilligidir. Ikki do'st davlatning birlik va barobarligining doimiy bo'lishini umididamiz. Afg'oniston Turkiya do'stlik kunining barcha o'rtadoshlarimga va ayniqsa butun Türk xalqiga chin ko'ngildan qutlug' bo'lsin deyman. Yaşasın Afganistan, yaşasın Türkiye. Afganistan ve Türkiye'nin dostluğu Afgan ve Türk halka kutlu olsun. صدامین سالگرد دوستی افغانستان با کشور دوست ترکیه را برای هر دو دولت و هر دو ملت از صمیم قلب تبریک عرض می‌کنم. افغانستان و ترکیه روابط دوستانه تاریخی و استراتژیک را با همدیگر تا اکنون دارند. ترکیه بهترین روابط دوستانه را با پیشینه مثبت با افغانستان داشته است. دولت ترکیه و مردم ترکیه همیشه در کنار مردم افغانستان قرار داشتند. قسمی که بعد از ایجاد دولت نوین دموکراسی در افغانستان، مردم افغانستان را در بخش‌های مختلف چون اقتصادی، نظامی، فرهنگی، تحصیلی، بازسازی و بشردوستانه حمایت و همکاری کرده است. Afganistan ve Türkiye dostluk